Samuel bung thum le marka bung thum kan siaranga Samuel kachu Samuel tulung lo yami kan siar lo nga athu kan siar to ma kan pathian in nau pang te Samuel ko to call Samuel Samuel chu tunge ni ti kha kan thithe nga anu in pathian ne na adil lo thin fa ba ania pathian in fa ba be a lalpa ne na apple le a isuan lalpa temple sunga oma William Elia Samuel little boy was with Eli the priest in the temple of God. Pathian komna adonga boy thum komna adonga pathian ko sinia Samuel William ko mo dia apu Elia ne labakala alo ko silo komo le to said dear I didn't call you go to sleep boy thum away thumna akhan William khan khan dia chokta wakala oisia le chun hetai ko me ichelo ko me tu seiro I'm here your son speak to me itianga di ati dan to lo ko ni kaka I athu ni salati chuanin chanchita markazi ka khan pathian thu bible kan ke ngom chuan kan ke hlom donia mathaya ko khan marka ka dina marka bung ni sang som ni pathum atang khan kan doni marka bung ni sang som ni pathum atang khan bung thum Gospel according to Saint Mark, chapter 2, from verse 23 onward. Dinati hidia iswa chu chonia chuan bumunate akal tanga tin asirti te chuan an kalpa in buvui te chu an thiak ta tin farisai te chuan an ne na ente inga tinge chonia ti thiang lo chu an ti ni dia tin ani chuan ne na davida le athiante an tlak chama an ril jam laia an thil ti kha in chial ni katia abia jara puithia lam berani laya pathianina anlu a puithia te chau lo chuan ei thian lo changda chu a eya a thian te ne na a pe pe thu kha ya dinama ve kin an ne na chuan cho ni hi mirhing ta siam ani a miring hi solitan siam anilo tire chuan miring pa hi soni chunga lambo hian lal ani ya tin in khom nei na chuan a lut le a chuta chuan mi pakhat ku zeng aloma in ama an hek theinan choni in ati dam dor le dor lo an mit meya inanin kuzeng ne na chuan loading chuak ro adia in ane na chuan chonia hian ti thar nge thiam ti chia chandam nge thiam ti thu ti in sota
ni masala anu telenga in antin lung sak zia chu poi ti sak emin tinur chunga anmani en vel nuin chumine na chuan ikup pharro atia stretch out your hand in an phar chuaka akup chu adam ta in farisai te chu an chuakta ama anti tu sia chu to in erda pola mitene chuan ayron tanala pathian en tu kan siate kan ta tharilum sok sok se tung tai u lalpa tuna samuel du le markazia kan sia kan ngai to ho tu hi ithu ani a kan tilung sumrila thalau chalimin kan ta na poi mo sia ulairil takte bin chamti turin ikota kanal pa iso kisalin ko tire amen chomni sap tong cho sapat ani la chomni ki sapat ti khania pathian ni sungin khovel asia ma ani sarinia cho so sana chomni sapat serturin pathian ni israel tene na khan azir dira sapat ti om sia chu cho rest inani rest di kha om sia chu ni tumaya chol hi apoi mo em ma hey osinera ma hian sarkar mo company ma ko ya po na to sarkar en dan chu annual leave at least 2 weeks of annual leave the top to some ten kan entitled vegani sick leave oma leave ne oma chuan chung te andam lawa en ko tu om si lo wanga leave te po kho om ve zerani engwange leave kan nei min pe ti chuan min so ti ran du ba kan ha me ma kan thok na se me we work so hard so the government is planning that we have to take rest so hi alwe ema anuma ahada kind charge in the turn it's a matter of restoration siam tharlena in toy tharlena halak tharlena atana apai ma wa hian leave the back kan ni siam sakan ni chuanin pathianin niru chungin tila siama achote aha kan tina nelvin achola ma seka hilti neilo chol anilo creation rest is not functionless rest hilti neilo chol anilo Chutiang chuanin chomni om sia la isuangi naron soi kan sia chota ka tang khan kan mutaya in poni se I kan ta enge apoi mo na vena hian Samuela buai sia kha pathianin na pangte kha akowa Samuel atia hetai kometi aevena he responded to the call of God but at that time he did not know he did not have any experience of such kind the divine calling katia pathianina zol neite aman tu tele apol thin ang ako ang kaengma aladong velwa pathian ako voi khanna ani a no pangte ni re thiam lova
apu kawa ngayin apu eliane na puitian me na batana alo ko sino omore to le go and sleep again. I don't call you. Helaya kasui du pakap poi motat mai ka tinlama lian chu. Where was Samuel when he received God's call? Samuel om namun ka apoy mo. Kuya ange om temple suma om. He was in the temple of God. Pathian ko na adon namun ka lalpa in the temple of God. Lalpa chena ina lalpa ina omani. That's important. Apoy mo eman. Le apoy mo le pakatsu nau pang te hian. Nu le ba le pastor te le weekling ten. Pathian ko na dong phalawa kan ngai rual te po hi pathianin ako chin. God's call came to the boy whom we did not expect to receive such a calling from God. Lalpa ko na la dong phalo tu la kan ngai. Ne na hian pathian ko na te atheng thei atheng chin. Nau bang evan te ko kan ni mo hai. You do what the boy in. Ali si chuan puitiam elia kha are har de link katia. Voi tum me na bang te kan babu mi ko mi aron ti mo. Ko ko lu se. A voi tum na che kan har chu hong e kha. But he didn't go down here. Kan fa te nena pathian in puan na in lana. Pathian ko na an ma nia lang an fiat silo hi awani. An mu mang lama ani thea an chien an rual pol lani thea. Chui lai thea nu le pa de ne au ti kan kar ma khoi mo lai ba lau bang ten pathian ko na an don nu le pa de na kan lo recognize mai la kan chiat thiam pui mai lo hi aum thin. Aum thin. There can be time we can be ignorant of the call of God that the children receive. Kan fa ten pathian ko na andon lai lalpa ne ai po ni lo mo andon te hi o ti sang kan ne kan fa de pathian ko na dong tura an om namun ka poi mo kai chung ko ri temple ani kan ti ni lawa lalpa mi de chen na mun chu lalpa chen na mun tho ani wa hian theka chuan ma cham bi te ser mun ser bi te ani ya chui ko na ne pen khala ya bi khan lalpa po china mi mal pon ni se pathian pon na bi te an ne china el pon ni se una te u kan fa te lalpa ko na an don te dur hian kan in chu kur hi lalpa chen na in lalpa o shia theina in atan hian kan bo sai angai ni in how na room te a in ti taw na room te in one na room te in ngir ngau na le thil thalo mi chan chin se na room te atana kan chung kur kan man chuan chu muna kan fa te cheng ero chuanin lalpa o anti karbio chu wangin una te u kai chung kur lalpa min pe ki e
lalpa senen ni ti ria in kan fa ten lalpa on sia theinan kan fa ten lalpa po nan don theinan lalpa ai thei ko me thu soi da che anti na the tu hian divine environment lalpa chen na mun atanian kan poset ngai we have to create a house, a home, to be a place where God's Spirit is dwelling. Chung kwa poi mo em ani. Tulaya hianu nau te u. Kan fate kan lag nula ba mangai lag ta min lap sak tu ri e kan chevela hian an pung thurani. Kovel san na le kovel khat sian na technology de po hi una tu mang thien o tan chuan sian na thlen na setena o chuwa chuan una tu wena hian kan phim kuranga em ani kan sevela hian kovel secular lirang hingur rumaya ahing dur maya secular kovel hi asange pathian ngai saklo sarkar in kai roi na ka secular kovel chuni sa ko lambang ngai poi mo lo ngai tha sarkar in kai roi na ka secular kovel kan ti chuni chu tu na hian kan sevela hian asange ema sudah chuan mi te chen no man ti an kala an ngai dana zau si kan fa ta tan lalpo on setien turin en bo se ngaya nu le pa te u pui thiam elia ka chon avoi thum na chau ra chu ka kan fa te hi tharau takin imit mayangu tharau takin ikhiramu pathian main atangin ikhiramu an sevelte an khosate nanu papa ya mingo ote andu zong suite andu lo zong an soya de hian pathian o an chanet chanote thiam apoi mo emani ole sabat chucha kan lu le na isua le azir ti te kha sabat nia khan an kala azir ti te khan buvi kha an thia ka an la dira tawani ti pai mu chuan they were hungry so an grain field an kala a grain kha buvi khan la an e so nia bu vui ya chu soi lo na thel ro te anga report soi thiang lo ko ba dan te sep nei ju da hawan nia dan te sep tam tak an ma ni del betu an pruzo si lo hi an nei ni ju da wi mo pathianin som ni ser ro ati chuma khan tam tak an sim chuchun purit atlinta lai suan davida soran umna tan sia lai khan aril jame me ma anu ji den khan anwakala pui thiam ne na khan ei tunun pero khong ai tikin den budila pui thiam ta na ei thian changchau he didn't have any other bread, only consecrated for the priest only. Mase real time sia apeta. Atien de pope. Kakale until tama are chilo sin puichi gonna pek ta ka. In ngai to lo to na yen ka sirti ten bu en fia kan eta. Hey, la
mi kha ngai to te cheu anti cho ni vek chuan synagogue khan kuching pat khal oma ani so lali so ki sa kha man sim sim le a chung thu re khan sak le to chu ta chuan eng ding tak niang ma so ni a hian ati dam don ni ti dam don lo anti vel en ru khan mo ai be sep sep lo chu ka be mun te ren khan niang la isu ki sa chet hun tur kan na ka ati dam thei sian sia ati dam thei do nge do lo ti ka an ngai to lo ati dam do nge do lo so ni a hian se ba ni a hian ti ka an ngai to ta an ju ju so ni a hian ti that nge thian ti chiu. Is it lawful to do good or evil on Sabbath day? Is it lawful to kill or to give life, to save life? Nun san nge thianga ha an sorap maya an ngo chep en ma sang thai so ni ser katiom sia chu thil chatina turania so ni lali suwa krista chibai buk nar vena hian ka local khoma ke ni suan ven hi hei chon ni kan te sabat ang kan mang lova ma se pathian ni the day of the Lord iswa krista thole ni ani chuwa chuan hei kan serta khove le sera asar lo ram anom ta a Christian lo ram the ka chuan an ser lo ma se khove tam so khien ri lo mi te bon an khar ani so korama te bo so ni chu an khar office te khar ri lo mi te bo yen so na an mani u bo ni an so ka chu aran pa ni sira mo ka soi tum se chuan so ni hi thil to ti na ni pathian sibai buk na ni e nun sanna tur ni a ei tur nei lo teril tram te antan kan pe ni tur te lo ni a ti dam ha ta na kan tho ni tur te lo ni a ma se kan ni tin na tho pa ngai ataro chuan chol ve tura pathian min du ni ani tunai surkatin munawa ero chuan kan na azir hian chol mia thailo hun ai sokin ma se in sokin surkar hian a choti ve thoni ati ngar biglo iswa ki sai choni lani le una tu vera hian kan soi du pakhat soi ti chuan kalai tu senglong ka lari soki sa chon ti dama du ta a enge soi iban parro stretch out your hand. Jesus told him to stretch out his hand and he did that. This one alo damta alo zalenta he was free. Alo zalenta alo damta lari so ngai changa farisai to ngai changa lari suan iban pharo le atia aban seng che thailo ka alo che thaita alo zalenta when I had now to Kemani min Purit to Minder to Kanun min Quakim to let min Purbet to take Egane Mimaduna Sungwa Kotama Kosana said Sumle Payani said Upakara Pony said Kanun min Purbet to Lalpala Makan settle to min Purbet to kan nun tinuam lo tu di hasap tu te enge kan nei o soi tu kan ne siak sok don mi ring kan ya kan nei don chu zong so ma lalpa ma local ma se unau tu tempula sorom nge ka
kapa khae eta lampa chbe buk tu chu sinagoga chuna local nge ya ma se zenginani ama hasanani he ma se mo lampa pathian be in panlo pha na manglo. His problem was there, but he didn't. That the problem he had did not hinder him, to block him to come to the Lord in the temple. Adam lo na anana kan latpa nen ken pui lo kakan am lo ren zenania ke mania harsanate manganate lumaidate achang purit kanayan asangson latpa nena kalsak lo na tibai buk sak lo na te tong toy klap samate azai tuito lo na ni te ka mi karon botina kada takkan latpa na bakal lo kan nung to chinen. Till we set back, when we get problems, when we have difficulties, when we have trouble in our hearts, till we go back and backsliding ourselves or coming towards God. Lalpa ini kani dingin kan. Jule sa te mo mi permission na te mo, simle pai te mo sungko sang sekalian min piatsak emema. Min kuratuma min baila hian wala teu. Kan fiat sua kai lalpa lo ni himaletia pathian era kan lali sua dingro le iban pharo le stecham lo hi lalpa ka bar ka par thei to lo lalpa ka thinlung ka khupa ka thinlung ka thong thei to lo ka po kan sai via ka de poi lalpa atso to lo nama fak sai sak de poi ka hok churi le achan via mai hian tam to ka thin lu atang hian le asuang mo to o lalpa kan tin lai poi ne lalpa I ban pharo I thin lu hawra minti hallelujah kan ban kan pharang una tu lalpa minti solen don min chang solen don min portu ke asa oi ke mani kan ta na phur khae kan ta ni phur ta kan sok loi sabat lal ken mani min bo pet tu kan phur bit kan se mi marena kan nai poi mo pathian thu ni kam tak la ka ta min thla se len tu pathian kan nei la ba so se amen.